Shiga kalıyor bu long. Oo. Okay. Aşam şu an ben. So, I'm going long, yeah. Nga long beschrijvingen na da nga baskela as volume ke Facebook. Okay. Well, let's Nga long beschrijvingen na da. Okay, kalwo na ke Facebook. all right. Well, Paing was kewa. Let's go so we get something ko like yeah, ko share yeah. Live casting yeah. Right. Any spelling Paing was once we consider SoundCloud. Pwede mana kewa ini spelling in some at mas kumping ko like yeah ko share yeah with ko oye ko lawan oye ko ulan tigin sen tigin just call as kawda çok de şampiyon gün filiye be artık just ko laş deploy laş sang tu oli wa pang wa cuma yedi şampiyon when not like a week sama Karen Karyosh aspect yun teknisyen ay çok da bir de uyuyor bir de long bir uyan bir de long isin try ako katakalog if in Opel Lawson as we got as cherry like Intel neural check it all right on actually inge surely there about the the yaklaşık alınıyor. Something yukarıdaki Intel yung siya index ko eh. Sungal digay siya ngalan cash ko digay sa yeah. Yes, Lord God, if I went in should get on then if I check who don't get gas full and all gas more down oh gas God my way but
spelling Paing goes to kewa Kulo ke mo large Kulo ke Oslo was oyega in wikut ya. Aman Oslo şu değil ya ke dalgasla oyega. Bilde goes ke. Paing ang long ya. Ako nga lang inge na. Well, çünkü bir de sonra şey na len guess that ke large ke siya proy whatever. Ay gulan singkat ke mo lash kat takay ni ak misye insiyash katin kain paroy ikesa takay ni lash oyeko. At takay ni proy Leum God, Baba Madal, Kulo malalap na sumge mo lash. Kelain fon sa fasho sun beaw sa inge. Kat kulo na sumge bel sa inge ma. Kumlela bega tingkan matayan inge ngayon kay naramakunesh. In fact, gaslom, and siya sinsiya ke gas mo lom. Katlong si be fak kulo malalap na sumge. May kol lash ke gasing kol. Katlong si siya kel. Taking dress ke esawlal. Mit wielos ma ashkein in oke belsinge kachakalo saklalal fungila ashtari rumainge panangkota kaksak in kumakay na in fakulo malap ke karanganya kuwalom na selos na kaywa. Wikut ke ko singe igesla galim loming kay nan matanin siyash gas na kaywa makadefa fakla ke paiban madal singe in my room me akat na shaking on madal lomin wikut. In wikut igesla galim ebe elos sama wikut be wika kula malalap na sumke kumame kanolos mebe in wikut ke gaslum ke belsinge kaksak in kum malalap ke vision se makumsang na siltamlan serlenge elela da mama kat moklenge in main se na sum tia ke kolash ake kolom se kumesin na sesh broyoing again in Jesus met langolash. Amen. Aşağıdaki de audio başına long. Una, pangan yogalik pa siya. All right. Like the rest of them, it rest of them, the nispel sin Paing goes to kewa blood sin kat masim mash. Hindi siya naglo ke Roy singen. Kide pang makita siya kin uy ko. Siya kin Monday, naksige Monday an. Ngayak fresh yung ngayak fresh Monday Tuesday. Ano kita kin siya na lakilin ele. Lekin trust call el aşkı da şık kavdalal uy ko. Kasi ben tamul şık seviye aşfinen yaro. Ito ka ba na ke ito ka nung noong na el siyak pa ke proilo usan kewa. Isamol ke en usaşmayan ke en usaşmayan proy ke may usaşmayan yok ke unmuyen masilan tamul siya. Na para ilang uflawi ka to yun ko. Ating inisa na kidak na sila. Ito kaya na siya Monday, Tuesday, Tuesday, tostoan, natin inisa na liak na siya Friday, Saturday. Na ngayon ko wala na 5 na ke sen. Mga ka ng program mas na ko yun. Ito yung diwas na metan, ngayon siya unso ko ko siya ay ngayon. This catalyst ba siya katilong sila lead William. Kapag ang kinesun niyo nag-iunso ko fa mo fin check.
All right, kal Lydia William ba ons yakuns ko pianga finchake ko. Ngai ispel singe inspel banko skewa mitget fast med og den akfashe me faka ko in aglen lo sema shaka kasikuno ko ni ko finde kumbena Karen ke aru lo min chaka kasile ngai usha te ni sen den akfashe announcement lash ke gasin ko yokta ke Facebook lash Digi sena if nga nagin bela na sum maki may fakak Global Lab. Siyempre na course na kayo from Kent, Washington na Zoom. Na Zoom sa mawigat ke pese nga kayo na Zoom tamlin serle. ko Global Lab singkat ke kat ash mi saying kayo nakfashi mama. Kat ulaylan singkat magadak fashi. May fagaklosh Facebook page pakunokon ma tawyak taringan. Kunokon ke monte email na basta pinet finankonal siya tari. Nari nalify from Honolulu el siya Tuesday. The minister skipper kushay el siya Wednesday. Tosta frete son na tawyak. Anakikusitan le minister Emerson from Reno, natin ni Zephyrin from Hilo, Paishkak Lenduongan. Na Kulo malam le minister sa silash nga, palik shupalik, ilalarin siya set de betari. Senri finansya nina, anabel na kayo asiko sa kin message, in tawyak pekipel kos ininan. Pangan may fagaklash ke kunokonan si Banakalwan in Vakulan sil Miss Karen, ke elshak na monia kin shak kai silen nga nil shak si fewi maritan. Kulomalap ke arulos na kayo monia close na kayo kilon singkat kewos. Lailakat la nakin si wikut farm na kikinalal. Pangan mamarsyo ke iplan gasing gold Facebook page lashan. Kulomalap. okay de ni sena kumkulo ke announcement sen ke fast na med au gnaglin kum Miss Karen kulo ke aru in chaka copy paste ye ko kumno screenshot ke kai sie kuno ko ni kai sie len ko sin so pena isla pena foskan ke e-version kushai Bible nada shan goes mga nga kioske mut ko processes nga enta na alle te ispel il kang lapel na ro kumina kumin set just kumin shay lapel lum na yok na clients up lum na singkat ko lash na singkat may malon ka da tikan kalam siya na malon felo na mas med din bain ko was na kayo lumalab ke aslo wasan kun liang kan display ilus mata ko sum flia pa siya ilus ke Facebook was we kan chike sum connect met kata fast na met kan message limay ko spang astari ngakan display Sima akfashli yoga bagat ki aklin ko usna kay wasimata ko bello wasan yokshbe ashlo wasan wikut in mashlo at ki mga akfashin ali yokshbe na siya may kan usina siya din gawin gala mga akfashin ash may wikut ki ash lo simam talo na abdagi room dignis eflen to siya vinen hilo paingko Paingum Kulo ke ashlo san nagusliye the message siya ba tingnisan ay fliya nga kewa kaksikin Leum kat ke mulash na kewa welcome na siya na kewa viewers an ko sumash nge ko sumaifat ko na shuwe atchen vinen Dallas ko Irvin Texas shuwe Paingum Kulo ke was na siya ke week was tariye alle gain mashlos in wialu gain ash mashlos alle na yokshpe alle akye beke mudin dalfung iloko ko kalen sa ploko
tafwellah pe long blush nusin with Irving katalas kan kewa. Na dankjel klein na pange siya Paing lagam siya to ka wikatan yan na kumashwa na kayagum ke professional gen kumashwa yan na nina nota ikaw na sum Paing Pangailos sa mga kandiye, ang alam nila kung ito kami flip pa siya was, yok siya na siya sa ashlosan, ben kakirak lumalap na siya was kayo. Nag-live cast sila, kung ligat ke Facebook, oye be, kung kan fat na siya ulom ka kawak lom ngande, ilos kan siya casting call.com, diyekat pe ke live. Kaya din diyekat anta in message ko faculty gasan ka do inakfashig en na ko ma kadash when go maski computer into man maski yung gaslan kan edin na nan sumunyan min learned na papatash ke musing en makadilash ko yung mawoy sikya kalme pagod of kaya kadilash en makaslan kadash na rositon sino yung kilan kanawas la o na siya vehicles ko mama tafwellah gaslan kan puenang kumilile ilos sa matuyagin kalan sa pero fumulya gelos fumulya gelos sa shock to mas polels nusis sim ke si korn singol fosingol do inakay got le o na si mo shock masin il to san fumul ka chife got kati atari mangan kati lela in sikya ilito le got so much veya kita kata para lela mo siya kwento kasi kaya kapag nakakakaya ko gusto ko sa mga ask mo yung live ng ilo so amit kumtuy fast na amit live ng ilo if hindi ko nila yok kafo fu pe makumgiyak for share kakashit na ask ko siya fast na amit kigasho wag kat kikawad kat itak wag kat gasho kumkumin katang la versus Leum na CBN makuskan ligat kaya by Finash Smart TV na doon kung ligat ka Roku channel. So nag Roku channel, add channel na kumisyo word of knowledge. Word of knowledge pa keywords and key phrases ko na kunsugan ko mga add channels na kit Roku TV duman ka finne Apple TV ko Amazon Fire TV. Or magin mangan ba yung katfin nga monitor ba yung na even shukla or magin yan min as molin mangan min even tin or magin yak nakadaes la nakakitan mo or magin mani ma uta ko insang ya asyo gulasyon na ke mama yok shibe mama faculty katafwellah gaslan ka Namas rin maging mangan, sum naging website lashan ko, sum naging Roku channel, Apple TV ko, finne, Amazon Fire TV. Kumin may aspel, pel sa, amo ko lang tayo, kasi slideshows, kumin mo kayo, long may lututa, ay, kumin kayo diye kay sila, fire ko lo, ko outline si tao yung kamesi mo, in mo kayo cash kong bagay, kat na kiwento ka ni Lutut ke gaslan ka. Na musige nga gaslan ka nga sum na ke funeral silan basta kawak sila basta Samoa sila parsto na il funeral services sila lorik musige na nga sum bashlolos mayin Ama ako masumla at katsum el siligat gidan sum nakatsum lalu de eluse arada message say ke alula in matlon with Samoa wies na el former army say na mislik ko na to mas nga fakin le wait masubwili some funeral service sila. Kung di edmegigil, dahil di mo kung post click na to. Ano ba kung kuminorela mo luman ko kuminorela mo lum finenmerke. Na basta sin bagsim dan Samoa sip. Legal ko natalos. O tingnan na phone na tingnan mo na siya rugby ko tingnan ko client sa finin na gawin pa na worship mo. Talit nga ito, ngayon ilosingin na pa tuyak
skål alus finan parstong or fact la ko pa ako min bayla giden diye oyelan en merking da giden teşkulaliki oyela şifena giden italem identity lasha giden te atya orada polokas funeral service da fakin nga ama Micronesia in national was we with Polynesia and alana ingalin siya lang akan do the yemato was yeshipin got half a castle got para can identify with each other ang fakin masing ile katabi with matuyak shamram kin le ilustri le sional lapse pang finan merke sional lapse etligalikos lang italore na fakke ana dalli le ikashalon got alifin na suwas le ikashalon got para pasta sin going ora mo like may il afalat talik na gal ngeke o ye gakok got pa ng gilos mat la mit mata mi sin ta nailos tu fin gaston got in tafwellah ito ba klasik kumbising nga ku pang masin ako minakfasyo matake gaston got Vice vencer wagen no pe masay kita kan nusin sa ula sa sayan gaston got paye lang ako kon zum break mo ako kon zum ko da cash payes bagan na phone na ito kati ash scapo sige ash safla ye for the gaston got pel si ma kumwangin le finfel si inge gaston got pa matayin talit na doom ingoin cashalus ke mol sa may fatako aro bara nga sutyang sing men aswasos mena ike funeral service sing naro akila akayegos tuna ko ke le sekuman mitkum shul mitkum shigo ne dain mitsari shigo min be someone that you're not matahan age le ko mit Micronesia kumdage mit Micronesia ash oyelash ma paile fal giden now na sok to giden te mon kon la le seko masing alle yok shipet ake moulla or akina flia masing sa kay ko was fincha mo makadak fresh yining yingong inko in cash ko was ke o na si makuma fresh finan merke len ko matawe awan aki akay ko matake ako klan ka matake malan ka may ngaliye na paele kolon ka kum fin bet kwen jebe se kum in national me ta kat ilette shock kum ya ko yeki gaslal in mo gale min mo motot la yemadon me ang asa mangin sang akay ko mit kum manasla tuta ko arwo alokal el makuwam me el daga de la frog si fa mo tunak ko na age akay ko uske makusashke na oye ko magusto kan long oye ko an kaya sharam ke sifwil ke mante an ngan mante ngaku me shushu na ke mante an sifwil kan fact mo suku on in kaksak pafal suku on in kaksak pafal na kubilila sam suku ngan sam suku ang ngaul ikosh ako din som na kaya na kaya nga fact book silang dar magin ngayon software silang dar magin mga loggers loggers originally gas creek si pang gas creek na kaya gas a word pa loggers na program silang loggers kung pa na magin kainin program askya som na kaya magin invest bello man may gasop man na ke program sa min kung fin met lutut ke payable si enen na program sa ngay inko insan gasop kum ke makumash ke min nga vat na pa ile yok no be sipe alle gasop mga isla ke bukse ngay
alle na posta be magat kain lutay la ke or akya kowos kowos in orek mga di ba Samsung ang auditos il aşke samin kaksak puklan sa amgat kalam gila aş sapta suklam ngaul gena sapta suklam ngaul ngan el shreya kalik na ke iplimekos we na kanun kaisuko sam na aş samin kaksak sugungan sam suk ang ngaul itos sibe sam suk ang ngaul algos kewa na sam lugangan il dal aşke category se ke onin samin kaksak sama aşpege puksak limegos nega mo puklimegos pake samin shia kalit nagiplimegos shipen kwanuan na puksak limegos kan dakke senriye me tasapam dakke samso kitkosan fani nege samso lamgaul na ngako madage maritse ngai kung bin loy na ke fossimit ngai fossimit ke samso ko ngai il sangas nga hallelujah in kaksa samin kaksak suko pangan sa mga akademye fosluan ke fostoluan sham ke long kalang lenalon ka at el sifwil masaya Jerusalem tuku los falakal viki shalalos finin Babylon a long kalang God akademye la il makayna akoin akmisye matan in cielos que pelos palakin maupe. Ashke mot ko kelos tunadishagan matafin in Babylon in Shala los ilos dangdang ilos ngayon asingkat siyak ke kasho. Na ilos falakon na vinachusam da lila kadil ki kasho lan kat ki ko kat ilsilo Messiah. Messiah kan Jerusalem kung vinlige puklal Ezra. Buklal Ezra, diction sa amin na Ezra, Zerubbabel, pamit Kulo, uso may tiyungan, falot na vinan Jerusalem, into a Messiah temple, siya, baka long lang God. Na first luwa na kaya first atulungan, baka nakakalim yung long lang God. Na first agos na kaya first ko, siyam kun, mula na, kalang na long God. Pa, Kalim ke il orela inkasao efelo. Sige mut ko mama mas inkasao. Itu ngan. Mangan il mesuk yan. Na sige na mut ko na mulak ko musig. Kung pinfanya nag saks ko kung mong nila sidi kung tafong na tafwellah de patat. Kumengalya. Na sige mut ko le mes shuk ko di ko Finfella que duken que faz acham que só que não tem que astronaut que das uma space gravitational force sing uma nas é fakauria da gravitational force sing shukke we kom que de só que gen que das como ele ia para long lang Rabella got me that them take things for granted but clear na minna pangan nantay nga iskam tan siya wugin pangan na ma ash mga orela in mo para da wuna sigan tasok ta tiya kishbin mga kumrela mana kishbin lang kulang lenalan kan il shukye managawa inan shikimut ko kuf shikimut ko meyang yok na finan gigat makushay shikimut ko le fakawriyata ngiti tako te afan lang gadash Sige mot ko, sikat na nag-e-end sa aye. For the sikat na sis. We learned that a long panglang lang God. Pa fos gusto yung fosikos. Sikin academic sam sa ko. Na fosikos siya nga, ipse tako ke samso kang auditos nga. Siya matagin academic long lang God. Kaksak lan mits mas sa samso ko. Ilsibe flokin sibe sang kaksak lan na singkat. Na masing nasikum nga min non ko ke. Long lang sila lan God. Long lang sila God ni sikya tiya kisipin inem. Tiya kisipin lastim lon. Tiya kisipin mawo kumarela.
But dia chupin dia ke chupen ko para mau si ka mo. Ang long legs lo. God long legs and got ni patat na fish. Gina chupin God long si. Meta long si nga. Ba nga chupin dia ke chupin min nga pa sirling nga klan sa pakat para mau si ka mo. Mau si nasin meta market pang klan sila got dia mako morena dia men baba the moment dia the shokta ako mineta le olelan got ad neduk mabat kalbe especially nga fat nga pa kadel fat mo kumfin oro o inge kumfin akos ya nga ta fat se wo yeko masing en kinashpin kadel olela ulas lai bang the shokta long klan got na on neduk mabat Masin sang wayangan pa kumfin akus axol ka. Axol ay le akin si wayan. Nasaktan, longgolan al nash na. Naro, kumfin may pang namakumbit nakulug si mga nakulug wespes kumrela. Mit kumilya. Longgolan ka, yash na. Ara, falok. Lot na yun kat mo yun. Pang shpeyok lan ka. Bit nakiwain mo. Na magunak ko mo pa. Den akfashi kaksaklash. Kaksaklash ke pashen on. Kaksaklash ke pasha. Pasha se ma insan akalemye matanin siyesh ke shipin shui lash. Ona ke Israel ng akalemye ke langayat lal. Or mau tuf lan God. Na sindalik nata. Epenat na si kumisi. Bagamante. İnşallah ke Tuesday. Şöyle Tuesday. Anşam kin onlal David akwoyel sol. Onlal David akwoyel sol. Kung hindi may reach ke sapta singalon kosh. Ako may reach na oy kang anşam kin fos singala kosh ng fos long toluan. Kung hindi kilak na mit kata. Tana Samuel pangay may sumakatila masyayla. In mo tafwellah pa masyayla. Cleanse up sing shula liki Levites kishpin Eli lukkeke na tal ngan lukkeke ora oya kulukin in sang akulukanin ka at Eli by pressing and iltanax was silos may sinsen kal sangin silos kishpin wallalos ke military lalan Israel pa na guflax was silos o pa high priest Bara cleanse up siya duis after Aaron Eli. Kada lunia bet kiklo nato lingan. Masyata ko awon lang pasam. Askimot ko en Israel na po na akflatulal Samuel. O in Belsing toko siya sen batoko siya David. Na kada fact na si Samuel mo ilan somne ingal sil Chelsea. Ashtalik senata. Pangit talik may sumakadil sila yung patok siya ng Israel. Siyumot ko. So, alil to siya tayong bel. O Samuel sangay, sinsin mo, finga na may solor. May machipesi araw, Samuel sugat to siya sa atin. May long lang God ko, kasi shigay na glory. Itak lakal sol. Kasi pin, siya kusten Si Agustin lal Pepel oil akal ni si Agustin luwo. Masimit ngan ba kadil fa mo lan sum sakila na fon na talik shoot ni ke bit mata matayan wayan marakat na luso ilan ugnay na fon na mesa solilor pang si Agustin semit. Meloro il si na sila ma muna ngan si Talk to us, my lekan gash. He came up with good ideas. Good ideas that by then in a same way, Maraganin make it say. The message Samuel David, so the phone the keke. About looking as a metlal. And the gisak one pa pelin kise Samuel battle. Na may no so lang. Hindi tayo na kise prison and battle. Na Esam na malan ka very specific. Kung pinbang nag-cleanse up, singa pang cleanse up siguro.
Let's say president ba el pa for shaking kise. O tong siya sol el tako kishpin kaslan mait el siakus kat el red akfasha kise sigan Samuel tong sol ifom rela. Oh may complaint mga ta rela bingako. Another good idea. That was a disobedient and likikin na sin God. Nag-isipin oil also again, but God il show el Esam long lang. Melda la Samuel sumni girls il Chelsea. Sumni kay Abinadad. Kain talik na ngan talik moving show flat kata Oscar. Adi van Samuel mom tepangan. At linggo nga nafunod ako, I'll check it, Carnivans Samuel mo, tepangan. Nakaro Samuel Vans il Jessica, actually plan na to. At lang, mas il pa il pa liangship na to siya. Kalme, if yung liangship, kalme pa, il pa wangship eh. So, yung kata wangship eh, awos na to siya, il pa Zachariah, il pa siya kimita. Na kusotol kinatos. Kusong ito ka, or mga Falkland kuno me, abang makunela. Makunela ba suka fukun ko so ngay sisang trash. Ilmu ka na ba? Ilmu ka na tara mo, may ba shoot me ito. Ang atifa mo ka shoot ka no, dabin bangan mo at nakacham ko lang David. Il pa fliya yung ship na ros inimero. Na kaya sila Samuel Yegan na kalpangan. Lakin siya wayo lang siya na sabi ko nga show na nige toko siya sol. Toko siya sol kasi when lang on madal. When siya kaya na glory, meta ko ilyak na kalangan on folk. The evil spirit. Nasige mood ko ipsin eh. Nasikum siya. Tingon matay when inmate siya. May nak lang siya. On folk. Ang napay si mga kumindik siya, parang mga kumin na kinakos ka. May likikila siya, ilos lang on matalik imates. Aflo nag-imarit siya nga. Nabel si mas, tako siya sa Leum tawag, nakulog, nalaging on folk. Un nga pa ito ko, at misim to niya siya. Naral, sa parang in subsulag si may masamat ka siya on. Dahil ba liar ka, trumpet mo, may ugok nga. Na may tira mo, hash may tira, il fuku, woofing shawl, ito kaksakin ka, saan na nalagang on madal, may siya ba tayo? Arbella ka mo sa soli na pulakin, nakulog na kaya nalaging on folk. If you let ako, un nga lost la, on folk. Kalme ba, ngon matal kita ko ke pasyon if in ash na lost lang on fo may kalme na si kumma may sarap sa kumay kalme si kumma papel sing amma that naksowen nakoetu faxing malan pa mata si finanu nakle nakoetu of index Lehila sang onias ko un na laki kasan kat men mamata simon na laki ngon they're inspired by the Holy Spirit na laki ngon pa nang ben malo si uno on galit ko neklen mo ngon fofok nanti lost ang ngon fofok para bel mati to siya sa all okay may siya read siya to siya sa lele nakulu ko tivit la un mo ila plugin min siya na poshen un nga ni siya kinyak peke alal fungile may read siya senrio siya kin kasi kaninak fulan na may read siya na si kumakumin loen or na mga kumashke na naksuwela siya mato ko kin na lagi ngon folk na kalme pa me ako finitawi lang ako finitaki malan ko at fin matakos ko at makaivan na pa kan usingon matal na inmates naging water baptism may power na water baptism kung finlearn nag-ulan sa le dia pashkan mates Leum chia sil baptize lagi
Ako mga se peptizing inge ko mit tamalut ute peptizing. Min bangay masima meta or water baptism. If the Holy Ghost baptism, ay baptizing na may chicken mako niyan Leum Jesus Christ. Reserved role si pangalan high priest. Makayefan na baka na Holy Ghost baptism sila. Ti pastor. Ti may fakiyasan ka. Kat makayefan na. May form in God ito matanin siyan may si. Il vinilam tanin siyom nes. Oy luman. Where maluman oy matan ka. At God ileta fast pa yung mga dalin na kumdain mata akay ko. En mga ngondalash ko en mga ngondalash ko iwan ngon for kain ko vinge example singa ba inge na guslige ala kale makin lighting lock tinga ovi na mga kung ko flale liye kung ko flale liye background en na faxing pa en makale mash losh ita fa way even like na gengon en mangonda de ash on fufu ego flash on fufu tikan line on matal on matal ash lang on fufu lito ikaing ito le be kunel ikaing main kum manas la kum tikon mataken on dalash ramakunak ko akus tenmet akus kadin mana kewa mol kun mol oy yematan God kita balakin on matal kung mates betlal mong isa kung mates siya siguro na ngayon ka lang on the lashin mates ngo kashin nga el dia lime ko kat kami ni week na kayo lime ko pas lungulo na galungulo sa kun ngon palong si kung vindiya mates sila yok long sa ini halmiya pa on the lashin ni amdigan matak digan na ko ason dai ko deliye na ke oyen mates sa kun urit malawa na lagi long si kami akal lang abangan Tuesday an nagiuniste an kres to nagiuleng sa siya uleng sa siya urik mas sapta singalon kas faslong ultol yung galon kas marit na to si pang kres shusho nagebel si ma Paul Silas mo 4 in faculty castle Los ilyak belki los na city sen los fan ilyak ama ash matayin si forang pang may cleanse up Lord God the most high God may cleanse up pang ni po ni lalle me gasi anoint lalle annoyed lalle matayin si lalle il di forsex sila lang kasi ka raro Kailan na, kailan Leum Jesus Christ, one for sumlaki. Awin na, dahil singa noon wiyak na, na mait mamata or maging matayan, singan in rekmani ke main ke ngon fok. It was complain kel Paul, Silas, pero nagdal sa may yan, singan tako, tanglalos, unayalos ni, nga mo, guvin ready marit singa, mo udakalos siya elos na impress as a safety may sige mo ko town na phone siya kran na nakasalos udak elos na impress amo mamrida kala mila with jailer singan el yellows yang amo food nga mo kishpen un akflet lal Paul Silas wash masisikat. Ususya sikat na. Tafwellah na change skeleton. End of my wang ni kekili. Na gulsiyom dek 4 yak. Na mo Paul that may kumilya. At cut the phone na pang wang mitso. Na vidre ready marichin that na mit challenge ng mole sang mole laliglan sa pagkat. Na masi yok shupe pa bang pushen on kaksak. Semuanya keuleng mata, setelah na keuleng sasa. Check pa na semuanya upusin noon. Nakumiyang everything kya. Machat na ko inash kya. Of course. Machat na ko may nakatsa na pa. Akong pinta ke ilya, mood ilya lash. Dinakflet sang akflet lash na sinta. Para kung di oyes lash mo ko siya, ke pel si ma siya sila may
mate sila so singan Paing la wen le on na ta ka la akmusi tanin sian yok na los som dai nasur ko los som dai masla los ko los som dai bet yelos in kikgesben upelan tanin sielos on nga ta ka china akmusi or mate ko falalik non los nabangan may naks na ke unistian ngan tos to shak pena sam su ko pena bang ana ke taga Tuesday sam su kan ngodi tos sam su ko su kan ngalali ko skan el ta ko pena sham kun pena ko vin vie man na ksingan sam su ang ngalali ko il sham kun fosse fos on ko shan bang vakin il sham kun orena katsi orena kashawe fela emana ko ye kashaw mga sham kun ke samsung ang aul itkos ngan skimot ko katsi orena mangile il get really Genesis in fact la mausi the universe is created just by the spoken word kinas bin katil fact la mangan mausi na fossil ke foson ko spon fosil ko ke singala ko shan kaksak in katlan in Israel es bin me lange yaklan kat na fin in Israel as exodus luwo ko exile luwo cielos to ka digien Egypt giat na infelin ulayang pa Canaan los matawa yang ko nga ul kasi bin siya ko sten lalos los supatang na in Shaw na vinen Babylon am davinen Babylon katilcibe langles geraşbenilos ahuliya. Galme nasip ko makumindi ke katlan Israel pang ako makflatibise. Kat kolen fallen nakflat. El katfintiak usol katfindik kaya kale patat na fish. Die gesbenel sangaya kale gesbenel long sikat. El giten for lakten die tafung la lasha. Nangakom ke mga kumaskya, kasi flok na yun kat, pwede na kayo. At hindi kat, balakan na katafong. Kasi na talk sa TV. A man after God's own heart. God's will like that, mapangang bait si mga, na, mamakwal, na nga. May nifo, kasi ba nung silang kat na si David hindi dahil tafong na, ilduyak flok. Kung vitafong na, tita faran kong patafong na. May pas tafong. Or bit kumailyak yan. Kung vintafong na faloko, actually sigumle. It's not about you. May yin, kung finigin si Vince usiko, may call si, tafong na faloko, you will pay the price. So, tamasigan il tinapkaran na ke, uususe makumihigis kasi min kung falok na yun ka. Ifo, anage, mas lemisir, kleine Pflege und Schokolade. Katil wupel na kewa. Long silang ka, long lang ka wupel na kewa, aspel na kewa. Na kung vinilya, kung patatle, tuyak, floko, bit kumit patatle matana. Katil layla mangin to ka fungulya ko. Tikala wag din patatle ka managwa mo, katkan katangla. Apla na bigyan molak si Vena. Fungafin na may fakak si pospel mata ka fungulya. Tikan dule fa mo kakatang level na ka mo. Aspel nga patatle na gana shock na siyaksin kat immediately. It's been nga mo rin may nga ka ba yung dafong level ng siyaksin na nasa sikya mga singa. Nga tisiparo. Na kumili level siya nga kumkatang la may shof ngayon. Blessings, sinsiwet ako, akyok kiyat. Kung kasa gilak na lang. Kung may takon singan tawag, kung alka lang, makatang lang masingan, ilaking siya kung keep. Fordi sjukten har fått mal du aktiviserer hvor jeg går på sjælden, man til værst med. Når blessings skal ikke kaste klek, when safla i. Og han ikke ngakum lut til gassen. When til lokum je, when safla en gassen. Og de bel na. Så bare katlan Israel til mig, sabduram. Så var katlan bombe misi. Gish ben limches Christ. De gæster sig på ngakumin oya wala. What will I do? Bakit man tiniget tosto? Finjak mo, kung si vlog long na rewind niya, finjak mo hindi ang relation ang vlog ko, finjak ko ba in kale.
in galim so finash kisen zek lom ke ama sak lem ngai twin sing ngai usa te ni se na ile lak fa shi fred an sulpe set ngai to ko na fa ko lo si ni sen mayen ka chin mo na ke set te o au gosh ngai fa lo ko sulpe lak fa shi la ko mo na kasi na usa te ni se na ile lak fa shi mo na kasi ke tosto e perfetto. Hey, Kulo man lap kaksak ingat ke akataya Kimon Dominiki and that was awesome. Kulo no singat ke Galen Malzut na sumnan damlu serle alle yok kanon melut ke man de mi fasha kumrena man de niki tosta pensifan. Nanga tafu kumleke Fred de sette na si fesi ke Fredingen il Shekna sham peke kaksak samo onin kaksak ewin madal. Na ashke kolose tolu luo singa luonige singa ulit gosh. Na New Testament bangay gas lal Paul sham lal Paul na sin may kolose ke leda sila ngan bangay ni na kes maging yelos la elos may sol la sin God blame God in sila elos la nara mo lalo saan ini na elosin mo la na ke elos sol langan. God el sila ko bos la fos singa luo na el pole la kes makinya los la ini na nash na nakmanasi ni elos in na nakmanas na sin siye ay na kelem ka de la rela na selos ke singel todo lang ke singela kos na singel me kos me ke singelit gosh nem ka del bangun kos na ke mo misle pangan kanon merit se ke fretingan na ay ke nga fa ke pole la kes makinya los la mo lalos anelos etie si fil mol kun ma mol mäda lalos ma wengin la molin ko show mol fok la ma fok ay na siya kain la ma fok milos mol kun met long la ni ko long ko fue na rap ko se rap ko singa el alle lectioni academic fosli megas ke ben pangen si mamara los ngaitlali kata menelos kena creed kenan ke masaya na los to aluna ke mashalaya lape na el academic fossinga lu fasha fossinga lu fak mo ko smit plan god se god in sile ko slatar na ke shipe singen ko sinino na academic mo lo san ke mo oyen mo mako small kunan mol kun pakoten kalang inse po si sel mong frisha mateng Wagon si Bevalokla na ke oyen mo madalalos. El fact que fos singal tolu na ke singelagos la ke shipen kot finchi ke benain non ko ke mulan fe ke mul fin fela singa na pos ma ta going wakralos na ora el fact mo ke ash to in mash lolos Moit buyelos in la life ongi. Elos ene no na inalena ito inurik magin nanakmanas na sinsiye ke shipen pangen maasi malim ka de lorela na selos na relos ta lang Rawangin la mol mata silalos ngan. Ilos ingin na wala mo ilos met kat. Ilos met sole. Ilos ingin mol kin long se yok ke shipen long se ba yok shipe me dal vakke fossinga lagos mo sang long se in kapreni ma ingin na kewa. Elos fin koin molgen long se na elos koin rek magen molin na nakmanaspe. Min fin wengen long se in elos na elos dia koin na nakmanas. Na foslan fela eka now sa los le. Na ra lekshni akele mi ma long se pa yok shipe meda. Na ke ko was so lama ko was mit lang gat nge. Mislelan Christ gås där, gadil bangun gås na ke mol sema molkin misle gåsin ma Arenin si osin masi fanna la yematan kat mano si fanna elos dia molgan len sang Kulo ke maingin na kewa
Elos fineis gaslan God in molgen, in anin elos in bere na kewa, na luti lalos elos in elos eora luti lalos na ikalem lalmet met lalos ki gaslan God. In lalmet met in luti lalos in bere na kewa kispen fin elos era luti lalos wangen in elos gas wala na lang God. Na malo si tinga na wangen kalme ye. Na para fossingal on gosh pa si vesi lasgan si kyakenan. Samo el uning kaksak e un matal. Uning kaksak e un matal. Elo sinon kyakin sam uning kaksak e matal. Alalal na singat kain se kulo. Kinga liye malutit singa nga non kon siksivenala. Ko naspel singa kash kasaka nga un. Naspel singa sissis lagi no nakulo ka nga un. Aspel si may kumna liye, ko nga na liye, may si foloyak na foloyak almataon. Kinga non ko nga mo wayangin naro, ki olil sham kin ngayon, el akes makinyalo sinitola, fin elos is na paella elos ma solle singkat. Nakalme ba elos tali kulo na tingkat elos matalje matankat. Nara kanan insielos e fäkek korek malalosan na fäkek lonorek malalosan eta koike. Finelos e un kailos e fin matain ako lang kaksakingat na pasya nun lalosan. Pa koslongge tamni seril fagala. Pa ta los lang on fok mata ko naikal na taksha soingan. Pasyan on ngan fin il God inspired ko fin ngon pa ngon matal pa mokle ngan. Nail sapayalik vibe na wowosil sapayalik ngon matala na singan inganak matalyen si ma. May tsingan matawi aloloy ngan alolol na singkat kinsi kulo. Panganen sira nga ngay naspel si kumun. Tika kaksak. Naspel si ngam tao na nga kaskasak. Nangalay na pel na kawa mangam tao na. Nga kaksakin kat. Nga liye lapan long kalang kat. Nali panyok sipayin fax sila pol na silos ngan la. Ilosin aramangan. Fosafla sa nganin mo. Ingas ko rek mo. Aramay again in Christ. Ay losin tiye na molgan lan sanggulo na singkat. Ke Leum Christ. Masingan finan na sin mo ito. Nakakalala ko yung magot na kayo ay takak sa tingkat pere na kayo. Fingo akong filiyain pangan mas mga kumata meditate na kayo. In mga kumaro, lang ako marek mga kung akong sham kung akong own ko. Ay na siya mga akong in anything we do, kat finaro gaining Christ. Naman ako magataray sa palik matala na singan. Ak matalye lain sa mga ashwangan. Ngon man kada mokle. En sa mga tash kenganin mo ash galim sa mga tolak matanin siyan mait mga ashukin siya ka wailalos ngan. Sanggulo sa yokshupe na ro. Polil faka na peltolo ke katin marit ngala. Katin polo marit ngala. Ilosin tinay. Ilosin di samin sanggulo. Kaksak lalos ke on. Ilosin nalalal na singkat. Samo ning kaksak ke on matal. May nyen fin nga kong tiya. Si fena second line siya katin matal. Kakat fin teliye makat masol na singkat. Kata ko flying produce vibe matal singan na sin mo ito. Naro ki kot ito la kot mit sol la singkat kadel sile kat lamon kot malal kot mitlal. Elin se oses na kaksak la siya na fakak la paye. De finne orek malok kumo
ko fakla lokkumo finningakum teon ta fakla lokkumo kanonrek malokkumo ko in fakla ko ma solla sin God ko ek fascila kaksak sinazin nothing with that fact nazum kulo malam sin God game that's a praise kaksak si bangan kung having orela musla na orela mo kasi korek mo papengan si kaksak lok na sin God inaglen no nakipel si mga kumuno ala galim la kot kaksak in God ekadak madali kot si fena ba Parang kanon merit sige Friday ngayon ke mga isa ke merit nga taban lang ay showing ke sete kofika Nga mo, alawo, kung fact na kaya, kung kinsenseksyon siya kaya kung naliyash mo si mata, on, kashkashak, may ba yung kinsenseksyon? pangan Nga, masiben sang weng kinsenseksyon nga ba, kung naliyash mo si mata, koyak mo may tivin koyak mo ila kashaek. follow Fin follow, but tili wait, but bella wait follow mo ila kashaek. Ila kashaek when well in lebe appetite lan ow. Now, way five minutes, we take galam yung kinsenseksyon, tingin siya. Nga ko may galam yung kinsenseksyon, ila ka fin follow mo ila kashaek. Now, mo mind sa misim doon siya. So, why ba ka discuss lang ka? Kaksak. Kaksak isipin yoking on. Finigat mema ato kaksak yung ka. May wo. right Flawed pelo. alrighty kat showing na ke sete ilta ko ke Sam suko kangalya Sam suko ak luga saf lapangan na Sam ni may saf langan nga mo kus long tar fact lal damlin sir ke Sam ke puk Sam ta Sam ni may na ke saf la yan nga en kung finaloeng ke nga loeng pe ke ito na matawag yan Sam lumikos ngayon hindi ke kaksak in Leum God na saf la yan Sam lumikos ngayon aksafi lagi kaksak in Leum God na Sam si bukang ngalya pa nga kumakas ke ngayon tawag ke saf la pe ke kaksak in Leum God na orang ngay tang ni nga sumri nga suk la Sam fagas ko ngayon in fact na pe na ke Bible ko siya na da siya masuko onin kaksak Narang afilia mo Sam suko nga din sa aming kaksak sukupe. Na fossini ke lime kosh ke Sam suko nga nil fossini ke yapak lusen Sam suko nga na si Fesi Mile song na kengan pa yak suko on na sin God. Sam suko ka nga sini ke lime kosh il kaksak onol in walilon may tsayin si paye na sin God. Pangan kanon sine ke lime gosh na on gosh ne ke ya il katang la ke kaksa kanen ta som na sin ma wo na main se wo na selos pa na sin met lang God pa sine ke lime gosh na on gosh na ke ya nan ta som na ke il ak mana sin met lokalo lan met lang God panganen si Milo sa tipalakin si Owe kemet lokalog na in fact katashuk na ke me matawag yan Sam sukungan matawag yan Sam sukungan ta kaksak na may si Morela Sam sukungan sa nga tiyan na ito la Sarela Sam sukungan kikato mga diyan as inil David ke sa fact mo kasel David ke kaksak ta shok ta din affect la galim na Säkert. Och tamlin sälillä suosilla fin eli talalon se Samsung. Nga fääkon ainakin lalon se Samsung. Mutta oikein Samsung kintet näillä kaksakin lemkatke. El päängun elosna kaiwa sama. Elosna kaiwa in kaksakin lemkat. Kisukoon saase. In fact, ma jök sukoon saase. Näillä fääkoingi
Agam vinridi nakatanon ko mo unsukunganil unsasesuko. Unsukunganil untavana in compost. Unsukunganil davana in gasla. No diak la gasla. Na I read more into it. Can I spend more into it? Nga liela. Sam sukunga il kibelsima kum ash in the midst of kikum ash kikaksak lomo. Na lem ka de lak sa se ye insi kum ka insi para kum ka en liek la wow. God il got na yo ale yokle na kalayang lala ale na yokle na wala na lala nga tena kilen kipensi mo kum liekan ek sa se ek la maton insi o min liek na oro kimit si morela samsung la yak sukon sa se Kan leksyon na kaksaking kat ki inse sa se ma kahadeli so gesa mo to min kan liek la wow lem ka de la lena kalayang kalayang lena na selos na kewa na ro in mo tako yak sukon sa se na singa da kalem ye da paye ko sinse paye na sil Be tako kaksak tako be modalik na din Israel. Inko in liksheni kaksak ingat kishbin katil da molalos lavin en Egypt. Uselos meriki kos. Be uselos lalikip kabrilalos in Babylon. Elos Indiana doing kaksakin God. Elos in kaksakin makaena. Elos in ngankin lap God lalos, a God lalos, is an awesome God. Aray lakin se wo yellows. Na leila in sa ma folk lege ben langalang lang God ngan elos in sang na von na in yellows in orela un lalos na sin God in yexo unna sa se ma kalme bang mana sa se kumpala ka na kikalang lang God na zoom na rin ang galim sin God kikaksak lo si non Joshua era kaksak lalos came up ke paye. Leum God elin sewa was in wait lal. A lack for like yellow seposisel. Isang katang na selos. Parang kasi Sam sa kungan. Na kalmen ke di me was sinigin me ko siya ke pensima nga ako man na lost in the praise ma kaksak mga akong sang na singkata kot si vena posiselye kot le without even knowing naralim katil ek falet yelo se ma posisel min pensi mga kumala na pile siya yela ko mo ang pensi mga sang na fun 9 years na singkat lift him up as high as can be. Sema pa na ako minirapel na kay wakak sa singkat ke. Naki on la na kaya Kilim ka del sang si mo sa na sin med la lelos rek maging gas mo lal. Ki fos along sir reading I reading na nga me if walo sin kaksak with God loss. Me Samsu kong ipangon ko din sorry la siya ingo na kilim yu wala na lang God. Samsa kung lal na pa onkos na kaya onkos na kaya kasi fak mo kilos kaksakin God. Leila los in sasa ki pashala la pa pelos in shuo katlas ko siya na talos in paulos talos in katang lamatan fela kay mo itwe. Winning souls, katlas, katarit magin, katnit lab, lama katlas, nga nagip gaslan God. Pahan sword lakuma. Kinakam for nagat uskatlas in our heart for ke gaslan God. Kikilos kaksak anilos in shalak katlas na dalosan may anilos kaksak lalos ngan if fukulya mana kaywa kan mo nila CSO. May na kaywa Naimgat mo kayo na konrelain si Kyak. Kyak na pa yung shipping kak sa clash. May tlalal fong iya mayin. Pangan si mama kon fongol na. Wall mga kong build up sang ko shayla. Blessings lang God. Naran mayak sa ko. On na sing God. Na psalmist sa ko ngay fak mo. Ko psalmist sing ngay fak mo. Yak sa ko on sasa. Kilim ka til ikes lamadok kong.
in liek na wala na lai in kaksak na ke mauwal ran si kuma ako minsan hindi sa kasi singan kaksak na nailala hindi uwin sulpa na kaya ko kaksak lo kuma ekan galim donin sin met si saya in mo la sa pangan mas malam ka del fliawi ko ako minra kaksak na mula la mo tenga akum teka mula la si mo mo kaya na lem kat mo kaya na on sette ngavinjak mo inaskás arról tamlin meg lomala. Tingin sila Kulo ke actually kum ikasiklan sette ano ko faga samiga saflangan talaki wa yok na sawang ngulya il daga mal orphan samsuku when in may ma liksyonin na akuli mo pasumoslan sisemo ay na kesam ang audit ko ang alali ko ang alya pena takkalim ke kung learn na ke may naksin na ke Sendrian en til at man kaksakin gaat ke may skidel on. Kaksakin gaat ke may skidel on. Ama bukse singa men nak singa Lu Chronicles til meg og singa sina ke singa lako singa. Vin loen na ke back in ye ko settings ke marit singa dana Saf aksafiak le temple o Esam le nuk nisira mo tabernacle. Napange enzima yap the blood got on women. Takorativity ki masal min takorativity dagi palace. Lom na kado lom na labi ki il safari kin le intay lom na kado lom na lalap o tap the blood got on ki lom nuk nisisi. Lom nuk nes lom nuk tent lom nuk nesse really guys this guys running one project na ba ke lom nuk nesse el safari na me la lang I'm sure lo ma singat na kaya mo tukubaron sa falle. Finne nga yakin kum, makaksakin kum na kum, a man after my own heart, tasakta. Kum sa falle, ash plan lang. Kung di kaya, naklan mo ito kasi come up with good ideas. Tapos friend the fact, good ideas. Kasi thought lagi good ideas lang. Tell good ideas lang. Tell nakla sa pailya. O akustin lang na singa. Na, marit singa takapel sa mga Safla temple singa. Sa mga, toko siya Solomon ilak sa fila. Dal Ark of the Covenant. Yep, the batalon got Arkiet. Amerik might na sola magkaipan. Atawag shufla Levites. Na kainin may wood ba lo susayin. Ash mit subuklongul. Na trumpet subuklongul. Kainin may wood ng dako. Mga mo nagyalula siya. Ama far giden çünkü loen ke me akfletsin. Le nese yok. O instruments kan ba yok şüphe. O patanin sien meta into le kaksapin. Naşki mul ke tie ana met ashuf saye. Na kumiang kasi del racist. With the Levites, na with Leum, na baka kaya. Sige, with Kulo, with Tewanjak, with Udpo, with walang ginan ko kaya. If in with Leum, makayfan na baka kaya sa po. Almeya pa, inanas po si Sel. Naski would ko bel na ashmaton fel saya na ka wiyak flet mo. Tako siya Solomon il gay galim. Iloreni tehana mit sola makayfan na sa matukok shuf la Levites. Men panga shuf sa makadil lorit maganin pa shuf sa makalen sa pan. Alam mo yung kay siya mo yun, kung may read ke may read siya nga. Le kay siya mo yun, le utya ko, may yun nga mahinta ko, sang akfalet lal, los na singkan. Los tule.
or akflet lalos an gain cielos kewa. Ashke mut ko, shige no mut mas na sipkum miseng. Mit Levites makaivan na, tebe mit saye, teshu saye, Ruben ka Joseph ka eh teshu saye, Levites makaivan. Jam die akflet lalos, lo sang koyel lo stofon na, insil stofon na, in akflet je kat, teshu ben long lang kat, sama toksha somen ilaki. Na Mauritian pangan. Mauritian sham kin may shidel on. Insang akfletje kat. Insang weng pasha. Nanak. Gas matagok yung pasha nun. Inwala ma phone si sang na singkat. Akfletje kaksak sa singkat. Naging ako nasikum mising naging ako mismo may nalakis ngayon. Fala nang ako min non ko. Si Fena kasi non ko ke oy yes 네, afgaflet lo kuma. Masimit, siya kuma. Siya nga, ang gitin bakon mo gitin ng biakflet ka. Ay maritsi na mo with Levites mo kay Van na. Kung pingas ko siya, ang life mo isuwas na tiye siya Israel si kimitlan siya lasing God. Unless kung mix blood siya. O kat kung tula wiakflet, kat kung tula akflet ka. Dia kishipin katako ke shalal lal Jacob ko Israel katako ke shan Leum Jesus Christ sema soror la fin es Mount Calvary aknasasik la shafok fokwash shafalutilash ngai in mo ko in matala katen mo ko in tulepe we akflet God or a fall na ako min posisel dia pashkan masim ako mo relakten mo ko pilak na kaya akflet sing okay na shibit long lang ka diges na sikum akna sa sikot then ko we akflet ara fall na ako minal na po si sel na got bitwen shipe got puta ko ito kalalal fong iya gilong lang got iskat yang den mo ko sa napayan na ara na fall na ako min wetokle sanggo singkat mit sang akflet lash na si edna gatash bu lomalu inse ulasho edna gat fashish na we den akflet gat sang kaksak lash singkat isipin wang klang lenalal nasik and nasu my god timitaya wala iginasipin lang klang gat akan tulan sing sham yening ako edna nga fashish na wala mit ko siya ka mit yema akan tula faculty gaslan lang sila God kaksak lang kumnasin day na kun fa given na client sa pluman kashalom na sin mit fakak kashalom na sa kaya aluan kashalom in akfashila long kat long sila God in fact fashion kin na abangan Sendri kasip kum then siya long na kaya mga task Gulon singkat mawala ang ako mole soon marit sing get lang na sikum ako yung kawin kila ay at with penawang in chupe ako kilang lang at koin wiyash ke ay nakflet na kumbit ye at lorik kat pa buk na kat pa tapak kat pa uskum inte fakum yak o in fakal exifena fakal kilong lal na sin may ang galim kele kat makayfan na pakay ko was kat makayfan na pakay si may si nangako kasi luti fa ka pakita riti gaslan ka yung riti gaslan ka kasi ito kasi proy na sil when gaslan ka kasi free na naklay gaslan ka pero sing am sham na sil kat may ito lang magdadya kasi sham na min mait dafa mo kayo na kalbo ni mga na gaslan sa free again wala na mal sa baba kay glonsing kat katsun fijak mo in ashupen sa sham ram la kat price yak in kowos or na saying gumasyo yan flok na yun kat sup na yun kat price yak sin wikut price yak kali ya program masya agulok yung ashloman may price la siya ba ashloman in ashupe na su
Gaston God in wiko. Again, na kung fashion na wan. In karangin ko, in akes magunye ko, aksuwasi ko. Yawan na siya ko masyo. Aglon sin God, eklon malap na suwas na kewa, alila may tsiliwo pa fliya message pa ng alayngan. Ngan aklin ko, still sin, tune till sin kayo, fes tamulil akay ko. Loki kum taga wikat yang pean, sepe U4 finan kuam, amen. We kum pefak amen ke taga wik ashloman, pe isa William Paing ko. Kumusta kayo wa, kum taga kaksak, kum mutal wikat, kum ifata ka wipe loop siya ko puro mo ulit sila fincha, mo kastan ka din wiko makkay kum ken kumash ko yan. Agulon singkat, eglong malap na singkat, kowos kayo. Vloggen bellen tegen die zeggen, ha, ilan kashikot, shamin kalia programmati, kalia penakisip. Die zeggen, again bellen. Right, Kulo na malap kaksakin got soon. Soon sa flyen live cast lash me bang kaksakin got bege gas na wala na lalmail sinasish ngan reda na facts log ke si fela lap. Si feke week na phone se men ke original mga si madal sa pa madal fact mo fakas ko yan when madalan ka ta siya correction si matakoy ko siya ngan ba kaksagin ka at kifalat la nalal marita na ta siya ta si fe sinangan ba iklean dahil bangon mo Sunday school si fe abangan kaksagin ka at kifalat la nalal pangan masangay sama kingan kalam niya kipesa nga na ngayon si Kulo na si wasakilin ko na kayo sa matagawigat nga ngay to lars sanon may mag-guest na siya to message inbox la siya na shoe kaya na display ke screen na siya tagat liye ke comment ke Facebook ang akilin Kulo malalap na si was na kayo sa matagagas la flia pa siya minak kayo god Leila anak itamlin sir lilfak Leila tangon lang katin wikos kasanggat mafaklaw yung ngayon wikos pe wikat na kayo waliti kadak kayo god aksuwas sikot yok lagi na kayo ngaya ko langan pero pa ngaya kulaman lap ke ashlalos kos na kayo ke wikat o yiko katakani pro Kulomalalap na siyong babakalan, kulomalap ke ngon wo ngon madalom sa mawikat pe. Ingan dutikat pe, ke gas wala na lom, gas mo lom. Kashikat, kadingayin tuko, ke gas lom in bele na kaywa. Kadin de we na, we at we manawa, kadingayin tu, fin gas lom in bele na kaywa. Kulomalalap na siyong ke, kumluti ka din sul beloyang nagkaksak lash na sum tapay kumakayo na glory na kayo malom we got give actually clash we lalos sama we got ingebe woy lom ngon madalom in we lalos yoklikin na kayo shamadal sa kaklavin saksing shamadan lim lash Jesus Christ in we sili gati ke for lash fin fella saying inaknas na sikat, kimakuluklash na kayo ka. At parayaw inge, kainin Jesus. Matlawalash. Amen. Commute. Tingin sila ng gulo. Kain ba kasi wisewon sa ko isang kali at siya tumitliyon sa ko nga. Like Minister Alec Jackson, kumusta ka wikat ke next week? Minister Alec like actually Tuesday ke next week. Le siya long cut. Nga message ko confirm ye ashlo man. Ka with next week. Ano ka Minister Alec Jackson finan last finan pun be la wikat ke Tuesday kat fin mo. Tingin sa bang may facts after siguro malap ke pricing kule kat festival siguro malap na subus na kayo. All right. Gas